level a hian science and technology climate change cell ten thu soi tur min ron som ve kalom hle poi kan soi tur hi mizo tong ka soyanga hela ya hian sap tongin ka bo saya a chiar the thobin karenga kan soi tur chu environmental concerns with special reference to climate change ti ani chu climate change hianin engtin nge kan environment thilre reng hi a khoi dan ti chungchang ani dona kan hriat theu again tunlai kan boipui ber chu global warming le climate change ani hian kan mi hring don le kan khovel chen naram ngole tui mi hring ramsa te chitin rek mai kha ni tena kan kho sakna tur thil te aron khoi che vek to wak hian apoi mo ema chumi chan chin chu chumi chun chang chu kan soi don ani ole masa in climate change kan soi don hian global warming nan soi kop angai thina global warming like climate change hi thumun aga ngai thina ne amaro chu danglam da de lek awm ve global warming chu he kan khovela borok lum chhozel khovel pum pui huwa pa borok lum chhozel soina he ne de bera chu carbon dioxide anti chumi lo pung na salutuk awang chuan kan khovel hi alo lumani anti chumi noya chuan climate change ti hi omle ta climate change sa chuan hemi kan sikle sa temperature le khom dan thi emo aro emo ka te ang khom dan chungchang kha aron thlur be ka chu tiang chu khovel mun pakata keimani omna muna emo ramdau zau zok de vai mo ani lo le khovel pung pui huapin kami temperature sikle sa le thile ro le kha teng om dan kha om vek to US Pacific tui pui chunga clear tho khanin hela Mizoram aporon ngong dai to ka teng khanin kanin ngong kwal vek to min khoi vek to ne chumi chevela chu climate change hian soya chu wang chuan climate change noya hianin heng temperature kan ti sikle sa kholum zong te na alo ni tin nong engzat nge ni aron thlen ti te tin ro sur dan tin khi thok dan ka te ang chi rang sang kha aron thlen boka tin kha nin thil dang hmong anei thei ta chu sap tong chuanin extreme events ti ani kha nin heng tuilian te tuilian ba ka thal ro tak te lo thlen theia tin cyclones te ka te ang thil rang ka len then aron thlen thei ta kha climate change ti noi hian an om ta chu chuanin mi hring nun le kan kho sakna ramsa le thil dang boruak kharon khoi ta veka ti chuan climate change chungsang kan soi hianin thil poimo tak mai kan ria tur oma hemi khovel lo lum zela kha aron lum chak em mai tun ma jong song ain alum chak zela tun century kan om na hian hemi hun top lama phei chuanin na satakin khovel hi alo lum don ani kan ria to again khovel lum na hi sang ni le pakwa sang ni le som pasari sang ni le som ni pakhat ni kum mai khan khovel lum lai ber kum te heng heloni ta chu wang chuanin tun kum top tun century top lam phei chuanin alana sale zol don ani tin ta chu khovel pantu na hena boy pui ta ne khami khovel lum te mai lo oma kha aron om chan hi ke mani mi hring kho sak dan kan che jiale ma so na kong rang tul si amar chu kha ngena aron thlen sia kha ani ta chu ta chuan kan sweng khan carbon dioxide hei chu carbon dioxide gan te mai anga kholum siam tu ber boro ka tam ber alo ne ta chu asiam tu ber ni carbon dioxide chu greenhouse gases kan ti le ta kha om zia chu hetia khe thil fe taila kan lei hi van san zong khi kan thira van khi kem som pakhat vel de ta ti chon di tragin luma local ta boro khi tholi vel ani ta kha ron kal tlang char ta le ron thlen hian 51 degrees centigrade ni ta alum na kha za somwa le pakhat kha kan lei hianin
alo pom ta a kal konga khan chhum lenga mote chuanin egamo a han I tilet vena in za somnga pakhat kan lei alo thlen hianin lei noi thil om zong pathian thil siam sa te kha alumna kha kan du tok chene miring ko sakna ta na du tok che pathian min ron peta ti chuan khami chunga khanin tam tak khami lum lo kala kha kan lei khanin alo hi bet veta chuana tam tak khan nei talawa ti chuanin chhum le engeng mo te khan ren siam ta khata khan tui hu le thil dang awang khanin carbon dioxide he aron siam ta carbon dioxide kha 70% 80% telo ni chuanin alum ta me ni chuti ang chuanin kan khovel po hi greenhouse gases kan ti chuanin khami lumna kharon siam ta chu te chu hey lower tanga methane kan te ta khati ang chi te chi rang khalo om ta hemi refrigerator kan mana wanga carbon chidang apek chhuale te kang kha chi rang khalo om ta chu ta chon carbon dioxide bok kha anasaber khovel tilum tu kha ne ta ne ti chuan khami carbon dioxide wanga khovel lo lum zel khanin thil thalo tak mai thil thalo de miring tan ram sa tan khovel tan thalo kha aron ti chuak ta chuang chu ni chena ka soi ang khanin tuilian te kholum te tin borok sa khovel leng te ka teng chi rang dat na te ka teng chi rang kha ron thlen ta ni ti chuan mi hring awanga khami climate change kan tia kha mi hring awanga lo oma kha hemi natural ama khovel atang ama lo om ai hianin atam zok dai ta chu wang chuan hemi kan mi hring kho sakna le kan thil ti awanga mason na le development te po ani thai ama ro chu film khur lo taka emo invent an kan thiam lo chuan khami khan min ron khoi che thei ta ni he tiang thil kal vele hi khovel scientist tam takhen an zirna se ema chu chuanin ahar satna khan hre thiam ta ahar satna hre thiam awagin ati ji om dan tur po kha an hre thei ta ni ti chuanin chu climate change sa chu thil rangin aron siam ta helai hianin point som ni don karon la chuaka ta hian kanan enanga kan soi zungsuk mayanga ti khan mu thei thowa greenhouse gases kan ti carbon dioxide nitrous oxide methane kan ti te hemi CFC kan ti fridge atanga fridge atanga ina borua ka siam van borua ka hankal te khateng te kha greenhouse gases ti chone ta chonin mireng na kan thil poi ber chu ramgo ti chia thene deforestation ramgo ti chia thene ta ramgo ti chia chu atul na mireng ko sakna agriculture ate thil dang ate kal lo mang ve tho ta ka te nga tul na wang ti chia khani tho bok si tin thil dang wang ti chia den te boka tin chu pa ga chuan kan ramgo ti chia da khan agricultural land satan eile barzon nan lo nei nan lele chiam nan tam tak khovel ena mamo khateng anga kha khovel hen ak khat ti mayam za somriat lai maya kha agriculture tan hen man ani tin engamo agriculture pui alian tham ne lova thil danga kan man hianin za som thum vele kalboka tin chu ba ga chuanin ron sa en kol nat bok le vok le thil dang te khateng ang livestock sial te ne mokel te mo khateng tan kan mun zau tak khovel chuan oma mizoram chuan kan ram te rim ta eng mo zat ke ni pon kan nei bokani tin chu ba ga chuanin kan ram nei sa kan man tang kai dan lo ta na ne mo thil dang kan man tang kai dan hian kan film khur lo chuanin borok kha aron tilum na sata keni mizoram chuan kan lo hal hianin ati lum na sabera deforestation ba ka ta leya microbes le thasiam tu te kha kan hal ral chum mai ni chutia angchi te chu kan ti lo thei si lo mar chu ti dan thazo kha kan ngai to nga ya tin chu ba ga chuanin
thính kan kit na se me maya phalwa thính ki heng reserve forest chunga te ngei po om thine na langani ka tianga wang khanin kan climate kan bo ro ka kha adang lam na sa climate change ka siam na sem ema tin chu ba ga chuanin thale ram hi asiam theya keni hi chuanin kan nei tam vak lo ma ro chu heng hi kan lei thaluang ral te ka tiang ang petrochemicals ti te nom no bol lo kan pai le ka tiang lui chau ba ga po ka tiang kha alo punjel chuanin kan ram hi tharer nim le thlai tau that the lo na huna kan la siam ma yang te te po lo oma kha ne thaya tin chu ba ga chuanin natural oil and gas kan ta na poi mo boxi hi khovel atam ma chung jing a chuanin lung al thei lak chho hi khovel pum pui atam ma ya kha kan climate change siam chenasa tin mizoram kan riat lar chu ram kang he ne ta ni kuma khan april ta khan lung le le chevel mizoram puma khan ram kha kang na sem ma australia te usa te california ram te ram kang chau ni lo khanin tui lian te kha thleng na sem ma haiti philippines malaysia kha teng khan khovel danga po achok na sem ma ya khovel ram ka chang kang te poina an thel mi theilo khop te kha alo mani kha tv te kan huanga tin chuba ga chuanin tuipuya khanin hemi oil le nuclear waste ti te ka teng chi kha abothina tuya ka khanin tui kha ti bol ho maya tui chunga sanga le thil dang dang kha ti chia tin kan in tur te kha ti cheboka chu teng chuanin khang khan ti boi thaya tin chuba ga chuanin mizoram lar tak chu tua thing kan la khi ana sakop mai kan ta na thula ale lama gas le kha teng the kan len tho del lova thing tlang ko kan kal chuanin kong sira hianin tua thing tur he lo en tiang ur mai in hnuai aten en khanin om fur mai ne kha tiang nga kha chung kan to del kan ti jok lo ta amara chu science atang a han khirna tang chuanin kan ram go ti chet ba ka kan le ti cheve the tho ta chu tiang chuan bo ro khang hong zel ani ka tiang khalo ne tin chu ba ga chuanin khopui siam urbanization khopui pem tiang che ten ni lo le khothar vanei do na plan mumal ta om lo chuanin kata khanin ram kan va ti cheta ram o kan ti cheta tui le thil dang dang kha alo ngai ta si kami wang khan om thei boka tin chu ba ga chuanin maso na ta na thil tul si heng kong siam ti te electric power ti te thar balade ma thil dang khanin heng te film khur ta ka ti ngai ve kan ya Ministry of Environment and Forest Climate Change atang hianin khateng ti don ran chuanin ati dan tur kong kha oma chu kan ngai poimo angai le bokani tin chu ba ga chuanin kha kan mi ring na kan siam chop ten ete ama thil lo thleng ve nature atang lo thleng ve the kha heng leimin te mizoram phei chuanin atam ta leimin te tin tui lian hi chu kan tong tamlu tuk lo om ve zeu zewa tin khokheng te ni kum kha ko kheng re kan ti ve amar chu ke ni khokheng te churam dang ai to chon india ram hun dang te pong ai to chuanin ji om tak alani tin chu pa ga chuanin biodiversity loss kan te ya khami wanga nim ramsa luisa poni se eng kim mai ka te ang thil nung rang ran ka thi pa tam takhalo om ta chu wang chuanin chan na ro pui tak alo ni tin chu pa ga chuanin heng tui pui kom vela cheng te abik te gelan tin nan india ram atu mumbai te eta chennai te achak lama chon ne ta ka tenga tui pui kom cheng te kho vela tam tak kan om ta chu sea level rise an te kami tui kha heta vur kha ron tolemo tui chunga thilaron che khanin ti khana ron khoi ta sea level kha tui chim china kha ron sang ta aron sam khanin ecosystem kan te kami ron nong che thil dang dang kha aron khoi chevek tamaya kha teng khanin aron kala tin tsunami leichung rila tui chung rila tanga earthquake semo volcano emo ka kum ni kuma te po kum in thleng te po khanin tv kan moin karenga ka nga khanin philippines ate kha island pakhat la palma te eme
khang te khan thleng na se dai rei bok se kha tiang kha tsunami tui chunga tron thleng te kha lom ta ten chu ba ga chuanin hei khi tho heat waves kan ti a khi tho sa de mai tu nan Gujarat da khuanin tu na tang ta ne phaira ma chon ka kha na se me temperature somli paga te ni to chuanin I khi tho kha asavek to ta chu ve in chung kha adai jong de ne khuluma ro po khan kha te kha aron siam thei ta kan kal thoi anga helai hianin tui pui hi achereng veta ne tui pui kan ti han kan khovel hi mun thuma thana mun ni emo hi tui hian a chim zo ka kan chena khomol hi ate jok de ne khovel pum pui a hian kami kha te khanin acha thin ta kha thil che khanin carbon dioxide kan ti le temperature boka kha ava khoi dang lam zel ta chu mi ba ga chuanin tui chunga hian tui hi thian achereng ta ti chuan hei hi El Nino te ni a mi pana pong te na ni maya classic la hi la thleng de bek thina kha tui chunga khanin Pacific tui pu ate mo khan abik takin thleng thin ta a local ti khanin boro kha son ron siam luma tuya khan khanin aron chua khanin me kang te siam ta khatiang ang kholum lo chua kha saka zakwa som ko pasari sangni pakua sang ni som pangale sang ni le som ni le pania hian kum top December hian athleng le thei tura kumani khami tui chung luma kha void ni emo voi khatemo kum sari dan zel atlang puin thleng ta sang ni le som panga tanga kan so kum sari na chu kum in hin ta kum in December bolvel hian Pacific Ocean a chuanin athleng le mai theni kha ka le chung rila tho da ne tui chung rila ityang tin chu ba ga chon tlang kang hi anase me rap thla ka hei hianin hei le noi te tin vai vut khu te sulfur dioxide te kha ron phu chuak ta boro kha aron ti thalo ta boka a khoi na sem em ne tin chu ba ga chuanin kan ngai tu mangai lo tur pakhat hebi khovel hi le ni holvelin le akalta kum khata ve ka den her chuak ta ai ner chuana ka a exist ni ta exist ti henin 23.5 degrees ti hianin on theita ni he te an herlai hian he te on khanin on kha achagin adat chang oma chagin anat lo deu chagom ta khami khanin kan boro ke aron khoi dai mai ni climate change kha aron siam ta kha te kha kan riat than lu tuk lo ba se thil om ve ni wang kan tar langa chuba chon ni sa ni tang ne chine kan soeng khan ni sa local hianin hebi kan boro kharon te dang lam ta ni ro po khenin thil mak ve deu chu ni khian sa aron pek chu khan aron pek chhuan nat lai om ta aron pek chhuat lem deu lai om vele ta da ni chu keni le tang chon kan ha thiam lo science scientist ho te chuanin khang kha an lo te thei vek zela khami alo na sat khanin kholum khan na sa ne chu te ang chu min hol vel tu khan reng ani ti kha phele taila ti chuanin hei India ram a hian khami climate change khan India ram hi engtin nge ni min lo khoi chet ve min lo khoi ti kha lo ele thok taila India ram a hianin khami kholum siam tu ber temperature lum siam tu ber kha carbon dioxide kan te kha sa som seri pakwa ani methane lo atanga bole khami le atanga bo atanga boro kal chho methane kha za som pali ani nitrous oxide kan te za panga ni ti chuan India ram hian khovel pum puya khami apek chu akha za pasari akha India ram hena pe chuak veta khovel pum puya chu sang ni le som le paruka khana ni chu ti ching chuan India hi tu na hian kami carbon dioxide pe chuak tu tam ber pathum na kan nitla ta ne takena kan le soi lenga ti chuanin electricity generation kan ti hianin India hianin sa som thum point pariat vel he pe chuak ta kha hydel project atang te renewable atang te chirang atagin kha local thaya tin chu ba ga chuanin hemi oil le gas le gold
lungal thei atang khanin asiam na sem ema za som nga le pakhat hi India hianin hemi fossil fuels kan ti chi rang le noya oil le lungal thei te khang atang khan siam ta chuta za som level hi tuna hianin sang ni le som thuma khian India hen za som level he chu renewable resources ti siam that le thei ang che tang hianin e siam chu atumani nakina kha chu kan la soi le anga ti chuanin sang ni le som thum alo ni hianin za som li le panga in hemi carbon kolum siam tu kha ti hniam tumin tran ala me kani tin industry a hianin mun li tang mun khat hi cement factory tangte iron thir le a thir chi rang atang hianin hemi siam atang hianin e India hen tam taka ti chuaka ti chuan za som nga vel hi industrial sector industry zong atanga siam za som nga vel hi alo siam chok to thenani ador le chon agriculture atagin za som ni le panga hi India ram atang hian mi then le thil dang kha asiama sang hi panga sang hi som pali tang a hianin asiama chu ba ga chuan hemi fertilizer kan man lar de chemical fertilizer ti le lo hala tang khanin omta Punjab Haryana pechon halko vut Delhi borok a chevekta keini he tu Mizoram he tlemin lo hal he kan control tak de wagin khami khu khanin minti nasato lo de le ka ji om de le to in lang tin chuba ga chuanin bolhlo noi kan pai polythene ne mo bolhlo hey aizola kan mu chuanin MC tin bolhon pai ta kha teng waste materials tang khanin metric ton tam tak in di hen asiam bokani khang kha ni the dan lo ni ta Israel rama kan zo kal ve ani chu kami thaibul tina khanin an drip irrigation ka akal chua ka veka te hanin afar ke ba te khan englai point kal reng mai ni Israel rama heng chu kan ti ve the reng ania hey tuana hianin meng mo za chon an ti don ton ka renga ke ni point ti ve kan tumani nge na tame to tlem te chu kan thar to ni kan en chin ve ni ka teng khanin India remin kha choi kan tuma tui har sa zel to wang khanin ka teng zong kal tur khanin rotna siam pokani tin hemi ruasur le leimin thina kha khalai chungchanga khanin phairama chuanin khovel dang ate po flood warning system an te ni ka tenga te lo len dona warning siren mo enga mo khan nei thina hi Indiaram coastal areas a chuanin an nei atulan ti le ni ka teng khan tin chuba ga chuanin hey in kan sakdon ten tin office te po ne tuna hianin Mizoram University Geology Department te MC tangte hianin anang ti thai me maya keni mizo te hen ngai thiamila in sakdon chuanin ka lekha hi mem atol them ti kha alom em wang hianin an ron te kha khan nok sa ngai lovila mi puiten zuila ke mani tan na ki thleng zela kan him na tur ani ti khar seila tun hen Ukraine do kan seilo ka kan enve ka TV ha tikanin misalin han kapta mase an ka na live borvela ka khoi lo kha tamta an netani tiru ka foundation ka ngai me mani chuti lain ni kumlama Gaza Israel ina han ka kha chonin ani kha chon technology sang le dewani le noi tang han zukapta alle tup maya tuna Russia Ukraine do chan ala omlo misalena ka khani ma ngetani khatiang angchi kha kan mamo Mizoram kan mamo lu tu ka chuwan chon khang te kha lo zo mila te kha kan sai do tin kha pa kha de ching khanin kan sai to tuilian le khatiang ang salutuk borok sa khatiang chi te kha khang kha ngai kan ngai to na local le selagin tin khatiang ang zong ba ga khanin tui huak lon kor hi ti thatanga me maya rem chang kala anga tuna hian
Mizorama kong ti chetam tu berchu tuiwak lon ko drainage system chalau hene chu MZD wa kan kala ni tin kan kala chukle chovin kalam le holama kong sira khuanin tuiwak lon kor hi mu mal he manglo re achaga ron siamjeu chagen cha maintenance somle to boxi lo tikhanin a chilvega tikhan kong khan ron luang ta a hei chu sarkar abik ta PWD an re me man sirve kan maro chu kaden kol thalawane chu van sarkar hianin ngai poi mo sa thilom tak pakhat tunlaya nikum le tunlaya thleng chu hemi kan sai kan aizol ko chunga drainage system hi kongsir hi an khuta sikima sani so pasaria gang to kanwa kalin alo khu vek to maya tuna hen kan ti ve a thai em ni hei ai thai hian kan bol hlote hi a rom ro puisia hei ai thai kan lam mo a hei chu kongsir zong zonga kong tha kan du chuan hei hi kan ngai poi mo ngai nei te kha kan sai til do ani chuan kan thil thirna kha nikum November tha khanin Glasgow Scotland da khanin United Nations Climate Change Conference anita ka COP COP26 ti anita kha sangkat zakwa somriat pariat khan Glasgow heng khom pui nei ke kan kakal ve to lo maya khom pui nei khanin mitla khanin kalo chui ve kalo enjoy ve agreng viu nge ni ta chodin kami climate change chungchanga coverina mo phurtu ada IPCC 6th amendment report hianin thil paruk anron data ne chu thil poi mo deuh mai nia kan lo hriat ve tha viawin karenga chung te chu heng te hian nei hemi climate change na thil a khoi buaya kha adar na sa to me khovel hianin akal chak em to maya tun aya chak hi tun century chung hian aloron thleng le don ti kha pakhat na ne panina chuanin chutiang ani wang chuanin hemi climate change tuna kholum boruaglum kan ti aya na sa hi hun egamo reilu tuk lo wa hianin kan thleng mai don ani an te ani ten chu ba ga chuan khami borok ron lum chak lu tuk kha achia to chuanin siam that le kha har to lu tuk chu wang chuanin khatiang kha kan tong do na film khurangai ni an ti ten chu ba ga chuanin adang le chuan hemi developments mason na kan ti hian borok kharon ti aron suthina wang khanin hemi konga hianin har sadda tam tak khovel khan tuna hen kan tok me ka chu ati dan tur ngai to ngai ni an ti khame siam that dan tur kha hau tak me maya ati dan tur kha op ma se hau tak lu to ka chu wang chuan khame konga khan he ta khovel hausa cha chau ni lo khovel ramdang po ke mani omna thewa po khan kha kan lo hriat ngai ni an te ni tin chuba ga chuanin hemi climate change awang khanin thil kholumane mo tuilian emo khoro emo khateng chi kha nasat taka lo thlen don awang khanin khovel hianin rang takin ma ala ka ngai ni te kha khang kha anron da chuak ta ti chuanin khang an ra da anron da chua anan ngai to ta chuta an ro re la te chu ti hianin kan lo da le zoi ta nga khaile hei kan din mun ani sia chu wangena pakhat na chuanin Paris agreement sang ni le sob le panga khanin khovel lumzong kha degrees panni aya niama vek kaltir turani antia kha kan pom le veke kan ri afam ante ni
kan pom le vek ti khan tiam ta a te chuan carbon dioxide CM2 ber maya kha sang nil som thum a chuan za somli le panga thevin itin hiamang an ti ta ni chu kan lo en le anga tin chu ba chuan deforestation khami ram ngo ti chia da kha khovel ram zal le somli le pakhat aya tam ten khang ho kha nen deforestation ram ngo ti chia da kha sang ni le som thum a chuanin kan ti che to don lo ten an tiam ta ni kha siang khan Canada Russia kang Congo USA Brazil Indonesia de po kha an tel ta ni chu thilom tak tur ani anga kan en chho zel anga sang ni som ni pathuma an ti hlotling em ti kha kan lo en ve don nia nung da ma lo zel te tan chuanin thalai te tan pe chon ngai ven a thaw me tin khami tianan khanin sum tam taka mo ta chumi sum tam taka chu tho tur khanin te khanin anin chou ta chu ta chuan dollars Bible chia ti mi zo kan lam tam thai dan de ber pol ning ka ria kha ta han da ta mela dollars 19.2 billion kha ram hausa te chuanin an the chuak don ta ne tin chu ba ga chuanin kami fossil fuel kan te carbon dioxide siam tu tamber lung al thei hi ram som li aya tam te khanin ti claim an tum ta chuan heng ram te hei Poland te Ukraine te poilo tel ta South Korea te Indonesia te Vietnam te thleng hianin kha ti tlem kha sang ni le som thuma chuanin an tuma ram ra thei deuh khanin sang ni le som lia chuan ti turin anin tiam ve bok ani chu tuna kan khovel dan hen ni hemi coal producing countries ate hianin at ti chuak tam te chu China te India US Australia ten ni kan sai tong khan India hi mang tamber pathum na kan ni China tamber ani USA India pathum na kan ni tin chu ba ga chuan hemi lo leile te tanga bu atanga methane boruak kala hi khovel level a chu tam riau maya then khat chuanin kami carbon dioxide ai khanin methane hi alom to zok manen ti hialani chuwan chuanin ramza aya tam te hianin methane ka sang ni le som thuma chuan za som thumin ti ne man tum ta ni kong dang kha kami kherlawa kong danga ei tur ti chhuak kha an tum don ta ni chu jinga chuan China te Russia India te Iran te po hi tel om tak an ni lai ania an tel du te tlat lo an ni han ti chuak na sa san sign do lo ni ta chuan India kan tel le tlat maya ele barate kallen du tho deuh ten yang chu tin ramza le somthum le pasari te hianin hei net zero emissions ante kami carbon dioxide kha ti chuak to mi lo turin ramza le somthum le pasari te hen ain tiam ta kum sang ni le somthum thadin an te hoi sen deven antin Nigeria hianin kum sang ni le somruga chuan kan ti ve ang ante ta India hianin meeting khanin kan Prime Minister Modi khanin angai to vunga khata khan sang ni le somsari panga tin karia tong khan amaro chu amma lo siam to kha sang ni le somruka ti alo ni zo ka carbon kha sang ni le somruka chuanin coal manga khati thil siam te rail te le thil dang electric power te kha sang ni le somruka sang ni le somsaria ni zo ka sang ni le somsaria an tiam ve damre nga thil te pol ani mai thei amar chu India ram ta na boi kha tuna kan den mun ni ta Japan chuanin dollars Bible se som lai mai kha Asia tan be khanin pe kha ain tiam ta ni ka tiang khanin khovel hen boi to tak se dani heng te kan lo hriat ve ke ni point ke mani omna din huna khan engchane kan ti ve thei ti kha kan lo hriat ve the nan khang kha kami COP26 laya ram rang tiam na le ke ni India
ngay te po kan in tiam na te kha ani a anh tuân na ya hey tui lian na wanga chiat na rang hey Mumbai ni a hey Bangladesh ni ta a tuina chim trepa hey hi Sydney Kobula e Australia a lo thlenga hey tangkang Indonesia a kang kha alo thleng choi ta a ti chuan a top bera chuanin Mizoram tan enge kan ti ve theng le khanga khanin khanga kanan soi tak climate change sina kan nun le ramol ramsa le thil rang kan ei zon na tenen aron khoi tak sia khanin i min ron nang ve vek to sia Mizoram a hian engti ga ni tran kan lak ve ang ti la ya kha kan ngai to na lo om se ngai to zu tan hei point sen khat karon da chua ka ta chuanin tuna kan ramngo te natural habits ramngo lui tui kami lex deal khateng kan ti chi a kha Indian constitution a hianin dan re reng ta kami hum hal thata kha kan ti turani pakhat na panina chuanin hei tu lain tu wang ta riau maya Mizoram a po kan tuin har hi akang to mai chu wagin thingtlang kho po ni ta selagin kami tun ma tuin har kan nei na ruam emo tuin na umna kha tidar lovela I hum hal thaleng u khata khan tuin ha kha thingte phun belang ai chon phun bel so kela ti chelo zo ramin I hung bel leng u kan tuite kha I tinung leng u ti in kan in som ni selagin tin chuba ga chuanin thingphun hi ala tharenga amaro chu kan thingphun hi tuna chuan omjene izokin NGO zongsong le sarkar po in Green Mizoram te po kan lo thleng lenga hatia phun tam ringot lampang kha war to lowila ti karot duwa kan phun na tur hmuna kha chiangila kan thingphun tur kha savara tlan nge naken timber tur nge ani lo le hemi dust vai vut le lo te hip tam thebik thing na the omania khatiang angchi te kha specific deu taken amun ma at phun tur tin ahung na hin nge nei lo chuanin phun to lo hial deu thoni sela achan suram palai lenga kanwa phun po hi jinvel na hin kalela alo chetlat zelani chuwan cha hung nge kha ni selangin tin chu ba chon kum ni chung thal chu I ain kol to maintenance kha sarkar malak point bidang lak point en kol ngun nge la chu teng chuanin I kan malak dana kha mumal takin omsenei takin kalpui to ila aphun tam rim ringot khateng lam ai khanin kha wartai la ti kha karon rot to ani tin chupa ga chuanin hei kan riat again waste kanramalar berchu hei polythene ni ta ti haden powana ten chiang tak ten ti van ron ti langa kan tlong tui kan han ti bollo na sat zile kang na sat to zia kan bollo poi na zonga chete lui phei chu chete lui khu tha em maya khu kan ti bollo strong thalai te pol sang gen ti fight na tha em maya chu wang chuan kan khopui te alo thal jong thein na turin khatiang lama khanin tran kan lak deu kha ngai ani tin chu ba ga chuanin thil poi mo ve deu tun la ya lo lar chho chu hemi carbon free energy sources ante ya carbon siam lo zonga tran lak na solar energy ti ante hey MC hen in chunga da maya ti na te khang kha an siam to kan lo war lo view maya kalam pangkha war chho zel taila tin chu ba ga chuan le chena ka soi pakhat kha karon soi le du chu kan lo nei na thingtlang lo nei na zong le arem changa pianga chuan changkham technology ke point ka boi pui ve em maya men lo hala an hal limte henin konga te ka va peng thina changkham te turin ka va campaign thina ni amar chu kal reng thei bik lova chang khama ne mo chang dola ne mo khamia kha le kha le thatur kha adola wa again
kan lo hal in tu na kan hal zo le to ta kan ti le lo mai theya ama ra chu kha thing luang rem cha le thil dang kham khan le tha kha che khol ta mani khanin kan huana le kha soil test kan etira agriculture department hemi chang khambula mi hi nitrogen content ra kha le tha kha asang pi adangai khan asang fi kan chu wa chuanin hei hi rem chang zok ang zelin ti war tai lagin athanga tin chu ba ga chuan thil pakhat kan se le do chu tuing na kang tur tin non le ven na tur khanin hey Mizoram Environment and Forest Consultative Forum kan te MFCOF kan te ya chu ta chuanin NGO pol pu VL bela hovin tuna hian kan be mega chu chuanin thil pakhat USA ma nan ti to Mizorama te ta na thadeu ne kan riat I kan rothina chu rain garden kan te kan lo ba huwa nai mo kami tuiluang ral tur kha lo dang tur khanin a seizong kha chu rem chan again I laya fit thum vela zaw fitli vela thuk talene mo khanin ti khan lai deu thoila ti chuanin tui hok kha aron luang lut ta kha tui hok long lut khan lei tha kha aveng ta aven ba ga khan lei chuang khan tui kha zu far ta kha tui far khanin he ta nong kha siam le ta tu chu thai tan te lui ka ma pe chonin sawa ten I kha itlam tur khan lo nei ta ne chu rain garden kan tia a thale maya kha ten chi lo khar po kha thil dang po om theya kha ang chia kha kan lo nei na kan huwa na kan thlin tok ang zelin kha taima ila thil thati nan kan taima ka ngai taima lo chon lo tin thei lo wa mizo te a thatur te ka chon kan taima em ani chu wangin thil tha akha in ti mu ila chu teng zong chuanin tran la ila ti chuan khami climate change kan bo rok lum zel kan han soi tak zong song kha riat ve ka har mai theya amar chu tom na ka sai do chu ni khring ina kan kho zakna tur kan thil ti re reng khan za som ko lai kha kan bo rok lum siam tu khan e wagin khata tran lak dan tur ke mani om mun zela kan tran lak dan tur chi sang kan sai te khovel pon an lo tum dan te karo pu ema ke ni point tha da lovin kan ram ina amamo dan ang te khan kan tho rual kan tran rual angaya sarkar te NGOs te farmers te ani lo le zirtir to te kan zawain kan ram le lung le kan cho omna ram dang kan nei lawa kan nei chun ani ain kol na hi chu kan ko ta omani min an kol pui don ke ma ni ngai kha ain kol tu tur kan nia tin chhor tu tur kan ni ti ria in ami climate change awanga thil rang che thei laka kan in ven thei na turin kan zawain tran la theu turin kan in so mani le ka lo me